Nyet, jangan kasih makan nyet ya dek. Wah pakai pisang nih dek. Wah nyetnya kabur. Wah naik lagi nyetnya. Nyet, ada pisang nih nyet. Nah, nggak mau dia dikasih pisang. Mau tuh. Nyetnya sombong dek. Nggak mau dia dikasih pisang dek, malah naik deh. Duduk ngamuk tuh. Malah ngamuk dek, nyetnya dek. Tuh pisang nyet. Makan nyet. Nyet. Nyet tuh nyet. Ini apa nih? Oh pisang no, akhirnya dimakan tuh. Sombong banget dia dek, nggak mau makan dia dek. Udah kenyang kali ya dek dia ya dek. Iya. Wah nyet. Mam tuh nyet, pisangnya nyet. Ya dia naik lagi. Terus ngamuk. Waduh. Ya, dia mager kayaknya nih monyet ini. Aduh, tuh deh. Monyetnya mager, ge. Tuh pisang. Nah, makan. Waduh, dia kayaknya malu-malu kucing nih, dek. Apa malu-malu monyet dia, dek? Dia malu-malu monyet nih. Monyet. Kita kasih lagi nih, satu lagi, dek. Wah, ada tikus. Kayaknya tikus yang lapar, dek. Nih, nyet. Tuh, nyet. Makan, nyet. Oh, asem kayaknya yang itu ya, saya. Udah baunya udah asem kali dia tuh, dia tahu. Jadi nggak dimakan. Tahu aja monyet aja tahu ya. Oh deh. Waduh, lapar ternyata dia. Bukan tititnya tuh deh. Makan di atas dia. Waduh, enak banget nyet, makan nyet. Selamat makan nyet. Lapar ya nyet ya. Kasih lagi nggak? Kasih lagi. Dede yang lempar apa papa yang lempar? Dede. Bisa nggak dede? Lempar yang jauh? Waduh, salah deh. Pegangin ke kakinya turunin. Nah. Udah. Nyet, tuh nyet. Mam lagi nyet. Lapar dia. Ya udah yuk deh, kita pulang yuk deh. Ayo. Dadah nyet. Dadah nyet. Dadah nyet. Dadah nyet. Dadah dulu. Dadah nyet.